Ayo kok kamu turun harinya. Ikuti ya. Depan kau, depan. Kau depan. Ya. Ede pesalmen, aka ede puji-pujian, dohon ede patotion, ede hon jala puji hamu matuhani, gagasan rohamona, ido anggo sahakna, martan yang mahita. Narodo kami Tuhan maju warmona gede dia palamana guton. Asaho matutup Tuhan namaringanan di tonga-tonga nami. Terlumobi di bona ni hasil huton marga mabulia di nama buka ada pasal maduon tidak mangon. Oh matatong Tuhan majong-jong, oh matatong Tuhan hamani roy bona ni hasil huton nakape disok kami lang mga liat mahami ate kami dia mau perbulan di hutan di hamuna para musik nami gede mah asa dibuka huria tutu ulanon bae mamulana bae manang do tu hasahatan na matu kamu boleh
saya mata dewata bakal raja membawa godang dia nih. Masih ulu kan nak kena patungan tu. Jadi dia mau musik kami. Asal masih ulu kan kami akan kena patungan tu. Baik ada.
Dati mari aku hula-hula nani nama alias tiki tu hari baru muna. Ay betul dulu asal mana pada pahamu hula-hulai. Manang sangat jadi non sopan ani wabak hula-hulai. Las malam mana? Kabit. Amang bun. Amang. Karena musim kami. Asal mana pa hula-hulai masuk kami. Baca mana mau partisi. Jadi, wah, ini nama Amang Bro, sarohan memang alisam. Dalam doke, dia udah nami. Aduh.
kamu juga. Jadi roh nami kalau dilihat kamu detik itu kami asal berfungsi itu kami itu like kon. Kami Anang promosi kami. Asal berfungsi itu kami itu like kon. Bagaimana upar di sini? Mau simpel. Iya. Idia mano kisah doro hamu molado na orang lebih di Papua season nate di Papua season ahana na sino honomu dok kamu sonari siap buat tolu lima tolu lima ayo ulang tangis sobat musik kami hono tangis Rohita. Iya. Bisa lah horas na alaya dong bisa dison ala upuk kuna rosian medan sian siborna akan aburu kudu abad waktu pasal pertikiran Tuhan semua dia masih hal kami sakit ginjal satu toru dia mati kini kami imana lau majahon jujur koloni amanami nata padu pot ya opung nami nama goar ama masan manulang nama ngalap bor nirajai ima boru sregar anak natolu anak parjolo ima opung erni manulang mangalap bor nirajai boru sregar anak paduahon ima opung manuturi mangalap bor nirajai ima bor simagita dohot boru sregar anak patuluhon opung rusmi manulang mangalap bor nirajai ima boru sibolon opung rusmi manulang mangalap bor nirajai ima boru sibolon anak nadua boru nasada anak parjolo ima opung maruli manulang mangalap boru nirajai ima boru sinaga anak paduahon
ima opung mega manulang mangalap boru nirajai ima boru siadari yana boru nami pinahuta tu amang boru nami tu marga siaturi ima opung litong opung maruli manulang mangalap boru nirajai ima boru sedegar anak na dua boru na tolu anak sapkangan ima amani maruli opung anju manulang mangalap boru nirajai ima boru tapu bolon ima nata paduk adopon anak si nomor 2 ima amadosma opung septian manulang mangalap boru nirajai ima boru tapunan boru natului ima boru sapkangan ima opung manuel na pinahuta tu anak ni amang boru nami marga nababan boru si nomor 2 ima opung sirei boru manulang pinahuta tu anak ni ang boru nami marga simbolon boru si paitolu ima opung junior boru manulang na pinahuta tu anak ni amang boru nami ima marga hutasoy opung anju manulang mangalap boru nirajai ima boru tapu bolon anak na 2 boru na obat anak nomor sada amanianju manulang mangalap boru nirajai boru siagian tubuna anak obat boru sada anak si nomor 2 amani Repael manulang mangalap boru nirajai ima boru samosir tubuna anak 2 boru sada boru parjolo ima naimita boru manulang pinahuta tu anak ni amang boru nami ima marga simbolon tubuna obat anak boru 2 boru si nomor 2 naitiara boru manulang pinahuta ni anak ni amang boru nami marga situmorang tubuna anak sada boru 2 boru si nomor 3 nairido boru manulang pinahuta tu anak ni amang boru nami ima marga siregar tubuna 2 anak boru si nomor 4 nai Marcel boru manulang pinahuta tu anak ni amang boru nami marga siahan tubuna anak 2 boru 2 dari poparan ni amang namion ima opung anju manulang anakna taba parumain boru taba hela pahopus yang anak taba pahopus yang boru bungu masude 35 halak damangon tubuh tanggal 27 Desember 1953 marhasohotan tahun 1974 ngoding hari Kamis tanggal 20 April 2020 sada tutup usia ima damangon marumur 28 tahun diamu damang dainang mul adong utang ni amanamion naso huboto hami uju di goluna rade do hami anak konna manggarar alai jolota pataru amanamion tu paradianan pas atau pinoni songonima jujur ngolu naboi hupa jojor hami mau lihat mak iya oke Mekelita narotulanta iya Mekelita
burju. Lalu ngadi sodo, ami tulangmu, imana mangusung, na marludo nakin, ima di na parmonting ni amang guru namin na postang di, nalian na luluanon. Gabe tulang na burju. Luluanon na imanon na lian na luluanon na ta pado-pado. Gabe tulang. Gagacang umur amang guru namin. So gacang matong umur amang guru namin jumlahna 10 pitu taparahon nate taparahon nang lojo nemang korai taparahon matulang na burju. Jadi dorok kumat tosona dok ngatu dua Allah sona akan lurus gacang rabu ngagacang umur yang mangboru name nawar jungolon song gacang matong umur paparan yang mangboru name mati tu. Jadi di son ulus nasi masa ton nami ala mangboru name mati mangaturun nate setabi tulang raja nami tulang na burju hamodo luat tulang na burju mangboru name gabe tulang na burju amang boru gabe dinang dua dulu lekor nak pada na waskan ugu na lawan so manaplay madon ni parang kunakanin ni ya ulus alang duwa kan baka kamu selalu na paparan na gabe nakaning hubige ng rewa hidup ni lekor orang mahuparan na dua anak na obat corona gabe tulang na burju Krishna na sila kapotan ono yaon na matinudohon do kay botona 5 na tinggal mabak naik Christmas na sila kapotan sia 10 paupu siya nanak sudah magaling nyo paupu sa debima siya paupu na atina paupu siya nanak sa ramat pampuran persanggoman tulang ate lo 10 sada ini masuk na sadabi paupu dak sude ada paham paupu siya anak na siya kama sada gabe paupu siya anak na si pai dua sada gabe siya boruna sada risma borunai dapot sadabi ada perhamuna sada do sada dak sudah paparang na salah main Europe dak puli sada mana bona siya ni pasada pasanggoman begi satu masuk marhite urus sikat jangan kuil maka bere do ibere nami selalu nama para neleku naun tapada-pada apala basikityo pagugu suara na arong luhamu nagabe parmusik pagugu suara som kami nunga di boto hobe napatan ni padenami tapogabe buboto manusumot dia lebe kamu mamalo kamu itu ya
manang nabohabe di depan namin. Tas ni nabawan si Matuani Radikon sila kehetak to. Bisa. Tas ni nabawan. Ngaisibe ito, ngaisibe. Naberes, tenang mau ito, natulang na berjut. Jadi semuanya Oh, tenang, oh, manang nabohabe na hubas hatami kang namak kulit tabi tumidipin nabutar patu pahami. gabi. Tu papalan nilai ko. Songoni magohon nila pature-turehon ulaon na. Matuto. Asima rohani Tuhan. Sa ditabay malas ni rohan ang dihamon ng gabi ini akan nanyura ni tangan muna dohot akka sinulipinahan pahanom muna asa tugajan na umur muna kapahon ni tuhata dimulai sa dari yon Natulang nauli lagu. Masalah rohanami dinarohamu napasaton adat persaruma Tuhan ni ima Tuhami pergelengamu raja nami raja bulun ibu kamu nak kiparbe pirdot emena marludu laus kita behamu pasu-pasu marhite ulus herbang ulus sitorop rabu raja nami gabes nugula mau binama tu sale-salean oras samin macalo kang yang nami tu gadana di raja ina mangalean raja nami tulang na burju molo perohami napasaton mual aik si tio-tio tu rajai dohot juhud dalam nami pasang apa kamu las maroham tulang na berju di pamuran nami buat kamu tu sot berju utai dohot aik si tio-tio namuha rohamu tu sot pada hudai amang panggual pangosina malam nami baik damang jo unang lala pami namar tulangi unang lala molo wuye dehon molo seboto hopa buat tu au hui ido ido mekelita ido tamaisa pasaton nami hobar hidus niruata ima pisona gajang tuhango tulang nami margana marga sinaga radima rajai marningot tamu gabe tulang na berju son na hujukpak ko nakadumat tubuk ko na hangit ko nang bere oh kasamot di para na sono gabe tulang pasat kamu tu gabe mau lihat tulang na berju moloha damang coba ima musik na nalay pasahato piso nagajak kami tutulang nami berhite ulaw non ito siyong tulang tay siyong na tulang tay ito
kon na kaparan na mana betok kami tulang muna boleh bersetikyo soalnya na uruk kami akka para nami ang yuri nami na kami na betul soalnya manang kabaniaran buru bebe dari di pala di bersetikyo di masahat tamuro zuhud na tawai nam dohot ay sitio-tio sungat pusong buuas di bersetikyo uhud las berbunga-bunga tangan nami di kamu las isomat itu di masahat kamu sama jinuna di pangarapot yung notari di mapiso na gajami may nabuhabe las doruhan namin isi asima rohan ni Tuhan sa ito sehat nagtugabi na mahamu tusuduan niya riyo tupaw ni Tuhata kapadok na tutuwa hamiro na orang Jew ng kaningani Gabi. di hamu aman namin na tutuwa ni Huta di na hurangi masya Jew kita Gabi. di ope Mas doruhan nami, nanat masih tayo tami, las doruhan nami disi. Ima tabona, jadi itu las neroha dihita nasa daw ni. Lumoy ma di hamu na tutuan nami na ron tong-tongan juga to. Jadi ope di hamu na su namasa tagda hamu na nang natutuan ni Huta na dong tong-tongan juga to. So ni ma magdala ma pasang tao matu na sida. Nakola be. Ola tulang karnya be. Kami bisa tulang. Asalawa sa panduhan ni natutuwa tinahong bultiyo binamat kauhatan. Ba't naman masih natutuwa inas paduhan? Ida. Terus batulan langsung.
Oh, bilang musik orang. Oh, enggak. Nyoma si pilih tadi di baru mami na pelaboran iraga mananyari. Allah. Baru tak tumor na pelaboran iraga mananyari. Idia yang kamar wakiro itu tuh so. Molo sorong baru si barimbing. Sama tulang, asahabe tulang. Nyoma bora si pilih tadi di baru mami na pelaboran iraga nyabul. Raja nyabul, bolo sorong bodoh hamba jaloi. Jalan apa riwayatnya? Berkati-kati. Ay budak mo baru tak bolo di so. Oh, lo tulang terus sama raja nami tulang na berju. Nyoma bora si pilih tadi di baru mami raja siwaro. Oh, nyon asli na itu tulang. Asli ya. Itu asli na itu tulang. Baik kau masuk si pilih tadi di baru mami baru dong asal baru topul. Iya, baru topul. Iya, terus semua tulah. Sibiri tadi mau baru nami baru yang sepada baru silalai. Iya, baru silalai. Oh, ada orang tulah. Terus semua raja nami. Baik kamu. Dus marohata kabapada, padua nisuh dus marohata. Terus semua raja nami itu. Oh, lo ngesok, jalan aja. Amang guru nggak saat kami di bawah dalam kono. Julu jauh lamar jual lamar sabon dugum nasi sina pengatarannya pengataran buru tutup tahunnya matan waktu di bata. Mati tu. Amang guru. Kau betul lah. Di sonror hawi pu udur doh puan di hula tapu bulun. Oh. Lima baru. Amang guru nami laju bulun ang dalam ni itu hatta. Lima nasa urma doon upajon. Kasi ang dia matutu. Pangidua tu di bata. Asang dia matutu di pasu-pasu sini. Akka paparan ni abang guru ko tu juluanon. Gabe. Kaya sa ronok ko matutu sa unata na dua. Di akka paparan ni abang guru ko. Ipuin na batu ni rumah tiba mabatu ni soho. Magabe abang guru ko sa urma tua. Pangidua tu di bata. Sehingga banyak para nakanopon. Di panggoraon nak tindak kolan hula-hula manang hula-hula di bagasat tikyon. Jadi upasatan medyo pertikyonon tutulang namin raja bukom. Atas songononya tulang raja. Nang mabuan boras pirdohot namar lutu. Dohorom matuhamu akka amang guru namin tarlumubi bire namin. Asa boras may nagabi dahan may gabi pita-pita. Horas mapardalad-dalan mangomo pertiga-tiga dua anak opat baru onom tulang jadi pahoppu sian anak persanggongan gabe pitu pahoppu siap buru persanggongan welu baru tu iboto nilai komasada namaranggi sia baru namaranggi baru ti botona 10. Gabe calon. Gabe mulai ate tulang na burjo. Gabe. Dohoran ma saudara dua firma pok di bawah pencalonan. Terima todita saluran dan buju maaf na pengamuan. Sorry emen dan abandundu nego kami bandundu ma itu pagabian bandundu ma akka pangkorasan. Jadi di bawah kami do sodia sedon haramuna. Akan lagi berita pagabi itu budak kusteruan hari mudo gabi hari berkam doang betong masih mololo mati itu jadi ada pada lumayan lain ambil sebenarnya di soal itulah kalau naik waktu itu bolon batu rumah bolon batu sobo nunggu gabi lain anion nong sor batuan saya gabi mapi pernah akan pos kami gabi itulah gabi pasadam itu anak gabi pasadam itu guru dua persadama tu pahopus yang tulu pahopus yang bor oh pak gabe tulang na berju gabe oh lo tulang oh lo tu dari kodok pocuk oh lo oh lo tulang nang disuruh kita berubah itu yang pocuk gabe Dihamu pinok parni. Juon tonggo sono dono kusong tak berpasa. Hola. Sarapat dong buru. Ido. Sarapat dong. Ido.
Jadi naneng Roma kami pasahaton ulos tuak kaberek ko ng soni pahupok ko. Susong dia pe ulos na pinasahat namin berek unang mabereng yan haulion na ale wala rohanami ma bereng-berek ko napasahaton ulos sa amin ima iparsaw magpaw nila yon. Oh, lo tulang. Jadi neng Roma hari oh, lo tulang. Sampai di pasir Tuhan